Nkomeje kwifuriza byiza mwese mukomeje gukurikira Top Sport uzaba n'ikipe ya ndetse n'ikipe ya Gor Mahia muri Sekafa Kagame Cup 2025 tureba ko igice cya mbere kirangiye aka kandi tukagiye kurebera hamwe ukuntu umukino urangiye. Hanyuma rero igice cya mbere ubu tuvugana akaba ari APR batsinze ibitego 2-0 nta ibitego rero bya Gor Mahia kandi n'iminota 3 yaciyemo kuko ku matanga 34 byari baje gusa Kibwange kabisa ari kuri ikintu cy'igikompura kabisa mu izamu rya APR. Igice cya mbere cyakiranye igitego cya mbere cyakiranye hanyuma ari ku matanga 35 nta n'umuntu ushize akimara kwipasa APR. Hanyuma na Enkadrumu abatsinda n'igitego rero cya kabiri umukino urangiye gutya. Ikipe ya APR rero ijya kuruhuka ari ibitego 2-0 ka rero byapfiriye kuri kuba APR guhererekanya imipira myinshi ntiri kugera ku bakinnyi ari kwihereza byapfire cyane hagati mu kibuga. Rero umukino rero ukaba ugikomeje mu kano kandi tuvugana ikipe ya APR ikaba ireba uburyo yakishyura rero muri ritsa kugira ngo ikomeze kwitwara neza iri ko yazamuka. Hanyuma rero tugeze ngaho abafana ba APR murabona APR iri butsinde cyangwa se match irangira gutya, twandikire muri commentaire hanyuma uwandike kore share like comment kugira ngo dukomeze kubana muri video zindi zitaha. Hanyuma rero mbibutsa ko tubafitiye na analysis nyinshi cyane ziva kuri APR ku gice cya mbere kirangiye cyangwa sister plus commentaire byose tugiye gukomerezanya hamwe. Rero hanyuma n'umukino muza kurangira nawo turaza kubahereza byose kabisa kuri Top Sport. Twabwa ati iki nicyo gihe cyo gukora cyane. Rero APR kumukiniza kurikizaho no kare uri kureba ukuntu yashaka amanota ataza kugira ngo umukino uzakurikira izazibashe kwitwara neza. Twatubaza kwabwa rero ukuntu byagenda mu gice cya mbere. Ikipe ya APR dangerous attack APR 33% hanyuma attack yageze 30%. Hanyuma ball safe cyangwa se kumara umupira neza 37-45 ya Gor Mahia. Hanyuma rero icyo bita attack goal attempt amahirwe gutsinda amashoti agana mu izamu Piratiyani Gor Mahia 6 hanyuma shot on target 2 amashoti ya mu izamu ya APR 2 kuri ya Gor Mahia hanyuma 2 yerekeza mu izamu ajya hanze kuri 3 hanyuma corner 2 za APR kuri 1 ya Gor Mahia. Hanyuma rero mu gice cy'ubwugarizi APR yateye goal k'esheshatu bakora save nta nimwe barakora. Hanyuma yellow card Gor Mahia ifite imwe yellow card APR busa red card nta nimwe irarya karita itukura. Rero kuri prediction yanjye uko mbona umukino APR ntarirarenga. Rero umukino karita y'umuhondo nyuma generale bateye ku 10 APR itera ikora offside anye cyangwa se kurare banaga inshuro 16 cyangwa se dégagé hanyuma kora substitution nta nimwe arakora mu gihe Florence cyangwa amakosa APR ko 6 hanyuma kuvunika kwaweho ni kumwe ku ruhande rwa APR byose tuzakubikorera mu nkuru yambaye kasa match irangiye. Dukomeza kubashimira mwese mukore ko like share comment mukomeza gukora subscribe ni by'agaciro kubana namwe. Ciao hasta la vista. Mukomeza gukora like share comment mukomeza mudutera inkunga kabisa turinda hari kubwanyu. Ciao hasta la vista.